Bingelele ngikwamukele lena ke iMadi Eketseng TV, igama lami nguTshepo ngokamsimango. Kanti-ke ungangilandela ku-Facebook page ethi Madi Eketseng Community Network. Kanti-ke namhlanje-ke kunombuzo engizowuphendula. Umbuzo ke oyiwabuzwa abanye babantu ukuthi-ke yingani iqembu le-Mamelodi Sundowns lona ke lingekho kwi-FIFA. Kanti-ke i-FIFA i-CAF ithe mayiphendula lo mbuzo ngonyaka kaMeyi ngomhla ka-24 emva kokuthi-ke i-Mamelodi Sundowns iwine-ke yona indebe ye-CAF Africa Champions League. Iye yathi-ke i-CAF into eyenza ukuthi-ke i-Mamelodi Sundowns ingabi khona-ke kwi-FIFA ukuthi-ke i-Mamelodi Sundowns mayizowina i-CAF Champions League ngonyaka ka-2016 yangena nge-walk-over emva kokuthi-ke iqembu le-AS Vita liye la-disqualifya ngokudlalisa umdlali ngokungemthetho. Kanti-ke mawubheka i-Mamelodi Sundowns besiyidlalile kwi-CAF Confederation Cup ngaphambi kokuthi-ke bayibuyisele kwi-CAF Champions League. Isona-ke isizathu esenza ukuthi-ke i-Mamelodi Sundowns ungayitholi kwi-FIFA.